atie Jehovah ke tseputyo siro CHAPU chikefepeteko DELIE ke chache poza ke mesau tsetyo. Tisoviwe, Jesu Christa zano, kini se peteke lushia, tieti sohau kepele megola, tisoza ke meye kazasibo. Jesu meye melodi gadafa pogino Jerusalem no kel legetsa ha kithemego unidi ufe rube chakra humie sichor hobie chakra di pozelie. Simhi nomu a tido hakivor ke bako. Ukori uko doja CHIELIE umelu krapie krake salapie uke penyeverzi di rafemu de tronono ke penyever shoke ngo keze TSALI se keze kelile do TSALI kukri bodi me feteta hallelujah saya CHIELIE. Po Ukraine. Jesus,
Higo pete ke zesia thaleri chali khu Chris seri hidie Calvary gino apil huwa how ke lile do me pete ke zesia thaleri 차철리도 게메사 이거 저기서 게베니버 이게 크리에 게미지에 잡토 이거 마토고 무게 졸리겐제 이거 마토고 레게 졸리겐제 이거 마토고 시보게 졸리겐제 웅고마토 하테 보츠겠잖아 너 바후리 이거 테미니 베세 크리에 토츠겠어 이거 크리베자 토르스위 이거 제도 THEJA 너 이거 게 크리에호가 대체 대루변 지디 워딩 피문을 쓰제 이거 책에서 이거 세계바우 이거 부 자노 하가 자체리게도라 이거 습이 개후고 치세 이게 후하우부 메돌리로 위게 해살이지 너 미부부기서 치세디 개후게세 비츠토도 니츠토가죠 대비게게 토운게 녀토게죠이 센메토 김치레 히고제 돌러디 바켈리베테 니부 아부 비츠미보 대자자노 차비츠누디 셰가자호노 자누누 자비에 히고 볼가 하게하게 개후게리바 데리 주 니부 online nu he ko ze ke hu ke pa pa telari cha shewe mo japi pe te che shewe THEJA bu che do pe te gi wo ke lu chi ji ro fo we he ko ne se ji nke khibu he ko ze ba le ji he ko che do ni pu THEJA cha bi se ke hu se sa ki ko
TSALI 치가 되고 저 리에 치가 되고 대부스가 되고 하우누리에 도치가 세 개호기가 세가서 대박가 세가서 뭐 레디 남베리가 타고 가리면 호가 바고리 트래픽 게모 호거리 리에 토하고 하베 때너 크루히 칩에서 우토우는 체크스 때너 잡이고 주스제 인기 차이웨 히고부 네부 객체를 끌고 가서 높이 하고 가서 호세디 제도 해고 니 세디 인기는 대장 일치래 해고 디케푸 해고 파스터 너 보세페 크리조세디 해고 부제도 해고 너겔레 해고를 퍼 체크스 호겔레 해고 퍼 체페 고겔레 해고누 체크면 사스모 게제 호니호 리르크라겔레 대자베 배때게 있으시지 너제도 교회고 모서리디 해고 차탈레 해고 지에 니부 ZHAPU ZHALI HOSHÜ 화토세데다데 하고 배때게 자서지 스사보고 되베 때가변 벨레세디 대체 테르벤 지디지스 크리스타산 자샤웨 아멘. Blessed is he who comes.
Tisoviwe, Teretono, Butiki Vimu, Pumakere Honkilila, THEJA, Petese Ukepino Fatia, Sishe, Pastor Mu Ukihwe, Privilege Haiketsukapiat, Kesla, Nekopijetawe. Jido, Ukomailu Disau Ministry, Zepuketuno, THEJA Puaketako, La Pulote, Deriche, Uko Ministry, Kim Hedi, TZÜZHIE Ketsukopo, Sishe, Challenges Kropo, Mu, Aki Kim He Ketsukopo no, Growth ZHIE Iketsukopo se, Jido, Ukihu, Vorke Bapete, Zekezalena Tawe. CHIELIE. Ama totsukeba ukihwe alamu uko mailu disao mission field ula chasi baya keja niko ke chavor heko toba musula hekwe keze heko nidi matsabaya we mission field nu matsavor ketsa matsa anum mie mu animie zo uko mission field nu a nature of work liro evangelism mu education Musus Niko Mikekari Sibate Kepeta Tsachakre Hichumie and Hichugo Mu of your colleagues go Kepetamiko reach out Sabaya I Atimukileki Hatsavor Ketsa this year Papo Ani Pekrilie Musuliro Kunhepo as students boy shared a class Kebatiki boy shared Aki Miss Ari Christian Miepo Tsinale Iketsakipu, Sla Ari, Potla Chabayazo, Mo Hokipo, Poretspekiri Bayawe. Poliroche class deno Bazolio, Mu Cheki, Chekiliro, Po decision Piet to Ketsu no Parlemo. Sla Negori, Pola Chabazoche, Edisenyo Kokipusiawe. Seshe, Lerdi, Disauranano, Hokipo, Ari house visitation, Voketsaya. Body music kepekro ketsa tsaketsalia sala so far ukori hokiwo akinula river ketsaritsia musuri bikemo uko gako hakoko momhake kri ketsako receiver atsa sia kezatsia seshe peno occasion ba ketsatiki birthday parties kono wedding parties kono ri I invite sameya ukoe Mo a su leketsa su posasti kevi ponhe ketsale a. Heko relationship kedio po build sa parkele how ukepenyo fala mo neko hekola chabaya kezala zo ketsapele bayawe a. Seshe a tuition students ko THEJA uko KEPHRÜ visse ketsa tsayamo uko rank kuri heartlingu ketsatsaya. Deri chewe ukepenyo fa ke krohi Uke penyo fake kremo, neko ke chavora a tuition students ko tsoba ke tsalano a tuition students ko buchewe uko ke prenori viki hezazo ke tsa susenyo ko kipusia. Ke krilamona THEJA a tuition students ko uko ke preno via ke mo chewe uko rank ke vigori ngubate mo cheva ha ukini boliro a tuition students fuwo po class no ke victory tsalewe. Sashe Last year, first time in history, Ketsapudunhe, Lady Hikoranano. A Sunday school ko yovordi Christmas ni hekozeki hu ketsari tslie. THEJA uko kronyoko uko buvor hiko kyu kinuler ketsari kha ketsatsaya. Surubike mo hiko kyu kipenyo ketsari pure ketsari suripuko kha ketsatsaya. Kekrelamona uko Hindu mi ketsalamo uko nanne retor ketsala. Sala misunderstand create sekel hola. Last year uko before Christmas here participate seket yose. Uko krunyo ko ki permission chaprele. Mo by God's grace uko permission mo prele divor Christmas here. Uko petha ke batsali ko mo choreography ko ritsa pevises away. Ministry no hatsaketsa ha challenges bapiazo mo bapreazo sala aburi sige hedi give you say a challenges ko overcome sele ke tola chabache se shele di he ko lesekiu no he ko vice principal lari chabache ke krila mona boy u Christian mi ko ngu punise ke tsa ke mola se she a lady
mission num hatsakile shinu eventually hake kronuri growth circularity atho aginu musa THEJA lesser per kebatiki akepethamio puiketsa poipuketsa mission bu growth siliketula adapt samoro shoketsa adjust samoro shoketsa mus guess heady me accept samoro shoketsa pu mo a mission no leketashe how has a practical no tsiketsa resumo there is tsiketsu no mission growth u sipesu sakole bawe a mission no hatsake worm hapo a remind tsia kezauliro vodi mission lesikiponu hatsaketsa sakidepuri unida unisezotyo there abuzotsuele di haidi hindu kodunu hindu lesikiponu hatsakele how ala privilege kezapo mu ala THEJA kezapo ketsa apele bayawe hakekranu cheri tsamoro shoba mu hakekranu cheri achieved Sasali Moroshoba. To share this year, May 28, here are 2 years of mission field num hatsaketsa titatio mu cherry DIEKEPU basalio sala nyoko angumejiri ala chabaya kezakim he chivari ala chabazo chedi se nyoko request sayawe nyoko pishe. ATSIBU ZHAPU sekolah unita mu kideburi ukepeno furi bejishi mu century kuri TSALI tsebevise kesela niko bejeto nko sande meti seye bola chalya getsekini tiliro nko kezedi Tajikistan seye la chaledo mu a hakyanu Podzeko per Sakisdo. Tajikistan seye nolhuliro 97.5 lakhs mu Krista liro 63,100 Tajikistan Sokari liro miepoto seye KEKHA mu sokari KEKHA ketsuko office ko lesaki ko ketsaki ko mu nanazo poriselie mori tseligenze TSALI toketa Russian Orthodox Kehou koliro sokari ri uko khaseyamo kekrilamon uko diliki vise kezaya muketsala Deri Kehou kekri mu Catholic Kehou ko Sokari kinu registered tsakele ko ri dilikevi hatho pori tseligenze dilikevi hatho hotsabadi uko teleliro tejo varho kewa nunu seye jo sedi uko power do 2022 je nu Sokari Pepikesa poliro kehuki kesa pori registered tseligenze ketsa pepiwade Sokari Kehou service kori keve mu KECHA tiko nuvo temie te kawa ketsa tini hichukobu public nu nan hatho mezile genze Muslim me tsadi Christian me tsataliro ukikru mu utemi kori u nekete bie u bu nan kawaketo tsaya Tajikistan me kepele liro Tajikistan ketho me liro Muslim me isia je kechacha seba mu akhago proceeding geze kechatsigili tsido THEJA liro po liro temi bu nan Kehou pori zeli ketyo Kerüsuo ketyo la chado kenyu
Muslim nan nunu Kristami tsaketako kepenyofubu kekokabie uko tsus ketola chato seuliro Kehou KRÜTA mu uko ze matsaya ke Jacobu Unieda mudi kepenyofulie tsabazo ketola chato Ngoche KECHA tsahakose kezedi sedi chakili sidama Hey, che credo ni pu, no chi devo crimichica. Ani pu non toni pu, aya non to. Hey, che per non fa non toni pu, aya non to. Ni pu che Tajikistan honu, ni pu aya. Ni pu chi devo Christian meko, che me jidi aya ni pu aya bashi che he ni pu silite. Ani pu nongu me jidi non toni pu aya. Se ye haunu ni pu aya. Che pelle ni pu ko bunu si rdi ni pu aya to che pelle steli che to la no chakwe krsuche din ki mi shimla ni pu jo so ni pu muslim no convert li di ko christian che ta ko ko ni pu aya ko bu ni pu aya ni pu ko bu ni pu aya ni pu tepzo di tageli chili chi din ki mi shimla ni pu jo so krtami ko so shiri jo so nipu KRÜTA ko shiri ju soro nipu koya kaza ko bunuri uchami jeda mo nieda modi uko kepele no meti zo thadi nipu takile chili che din ki mi shimlan pu no nipu seye ho na ho no gos che kelas che no he ko che he ko ki huyu bisi nipu he ko la chake sa ho nipu aya nipu he ko ke chabudi uko tos che uko ke chasse mo shose ba ga ba no he ko Teke nu ready hego UBC ke hu hao uko la chage sa hao no nipu hego ke chago bodi uko tosje di jisu akala ke senki amishimelawe amen uko jeso ke chanuna ke kri ko pose chasali do je ke zo ke tsa ke vu ke bu ke ba la chato ke thocha mu ketucha bumha pete ho ke khali ke chola chato shengo patient wiku worzo ke tsa la chale do she tiengo pastor uke penovo diesevo ke zasa ke tola polarisa chagele sledo ngo che ke ze chalale do meso hey ke kritani pu no ki devo krimichiga Nipu che nipu aya nipu mau kumu nipu aya ke vu ke ba nipu sapo hon zo shirinon te ke tsa nikola ke vu ke ba hon zo shirinon to nipu nongu me jidi non to ke ze ke vika be no go donesus so pu nipu tuba shi ke tsa hon nipu non to nipu ke tu tsa no chiri ju soro nipu non to nipu ke to no nipu aya ha pe te pe pilali ke to no kris che din ki mi jimlan Ake penofa no nipu aya nipu no nipu aya no nipu mapete simum ke ba ke penofa no ki te boy ko kristi ke te bu prapesu sa ko di ku ke le chili che din ki mi shimlan pu no nipu ke ze ke vise nipu na hani do ne sa che dia jisu ar ha ke le se di chawe amen Ngo jesoro MHAKENGU kesa tiu bali da mu lo ko ngo pejiri kole de me Ngo jesoro MHAKENGU ke tola ke chatsu ke le tsile do
KRÜTA nipu no heko mi pogeza kremungu meje tori heko gosevor heko bu tie nipu aya nke shoki ke mesaho nu nrasholi ke to jusro nipu ntseli ke to jusro ndigo nle ke to nipu potike viho khabi heko mi pogeza tslaga slarin peje torwe anipu juso heko mahayose nkivorje anipu ngugiliri langulya ke tzo nipu non toje tibavdo no jabe khasake to miri pette tsike lyochile ubu ni shedi khasake lyochile je din ki mi jimla ni pu ju so ni pu non to ni pu seag zmi bunu zo shiri no hasi khabe utsdi bu potudi sikir karui se kelyochile je din ki mi jimla ni pu ju so je ke hulyo tsada ge zahago zo shiri ukom hake vi ni pu tsada ge zahon zo shino nteja ke sakhabe ukom mi poketori the press ke lyochile je di achiti bavadonu jisu arha ke lyoza sedi anki ami jimla we amen. KETHERÜ ke tolesh prelege doliro chiliko krebudi hepengu pununu soru chiliko krebudi hepengu pununu soru Jehovah tselie nie Jehovah tselie poke message nunu oke penyopfa tselie poke koke bati bununu bo tselie Ketsu kudi po tselie, luo geku mo harp bedi po tselie. Simbal ke jopie po tselie, simbal fecha ke MEYASE bie po tselie. Ke ha ke ni petebu Jehovah tselie. Jehovah TSALI. Tido ko pastor lesson mi tidi proshekitu liro. Look to take your tepfa. Kuso mefe tetanunu hidia dieketo. Look to take your tepfa. Kuso mefe tetanunu hidia dieketo. Jisu meye melio Jerusalem no kele. Siro po diahako pushe ke wasie po Jerusalem nu vodu di uko mozere voda. Siro po Bethfage mu Bethani ranyanye ke penyogi olive ki jetugi vorletse. Poe Bethagi liko mieke ke tsesha. Sidisie nye tuo nye mozza ke barano nu voce. Mu nye sunu lero mie puri sie pugi ba mozolyo che gada yupo kebe ke tanguli tuo su prelie di zevolie manu humie nye ke
tipula su prethaga idi ke tsoro nipuwe posemoro shoya le silije sala nye tovo sala unye tovo ru mapeteri po unye kipu ke sheke mhe tudi ngule sidi unye gadayo prethatse su nipu mye vorisye nye kidi gadao priyaga idi ke tsoda sidi unye sie nipu posemor shoyale sidi unye suyoze jisu kivor sidi ugo opherhobye gadayogi krasha di jisu bup balye siropo voge jigi temyegori opherhobye chanu krasha shvoda sidi poto olive ki jetu pinu kierze betaki lego temyegro diu mhake jachike shengu wa ketala unidi oke penyo ptse urhechdisie nipu zanu vorge jeki diubu thejake puchje tigiri ki viuchlie muti pesotogi ke baubu zayechje ituda siki temyegro diu dono farisigo hopoki ke petau noe petaki lego ke khawaje sida siche polasie ani ko ki pushutuo manu hako ke me kreda shiri getieko tozori sheparta tuo jisu jerusalem la krakecha siropo na diu penyo forlize sungushdi sula krada sidi sie no thia hazori nu neula semor ke shu no sijewe dirisu nhikinu ke viewate siroti sojako ngivordo siki umamie vor secretze rekreko unhulie tio kapvalie mu nkeluza hatzanu ngetivelerdo soko no mu ngike ba nyunyoko vatsebie gijewado siro ngike tiebu ketie poburi ke mosep jelelho ke prilamonia no ke penyofa mfake vorti usile mo ketala ke penyofa die ke penyofa jabe podi prakesha pete mo gi kashile tene KETHODIE per kemetso segasala beziwe mo ATSIBU zo shiri jido mission report khagasha polietho je pugasha lari po bezie ugo jido pam sente niba deri mission month ri bazo sala ugo mission ki zatien nuri chikenyo ke pulala ga so chaba mo jido sala no ATSIBU pochiwa puti ho chuti vor gabla bubu poja puti se sede mo jido ha me jidi a puti ke zo yobo sedi KETHODIE no kepenyo fodie sekaza ga dam hoja puti ke zoyo bo sedi jewa am missioner vet segelie jepo je se u ke huze ka zali na ba deri abu menyo selije ke so aje go ki pula laba musuli ro central asia no arvet se ga ja honu central asia no li ro puti petenu government ne movement kepelimego movement mu activity mo hobaya sala online sem hakaza segaja online activities ha ko amenyo semo ba sala ukrta mego mu uzer vega jogo menyo sezole lo ga su ki pulala sala online nu haidi heriko mori theje ko petas segaja su ha chre ba mu sala ji do potiyo bo a report segaja ga ba ki youtube nu adiuri khawa do mu se ugo hanu slide peta ga ba hori online nu peta mo ga chada do musala online nu ki hu ga ba go potiyo bola ni go ha lady ke fesaje ke huwe chiwa akhria ngu mejidi
do puti ke vi puma ke hau hanguli di he bu Palm Sunday hau ha jidi ker shonu mu indi ker nunu ke pe koligi vi no puti kha ke she hau ha puma re thor tie he ko ke zedi ke thodie mo ho mu ke thodie ke pu ka vonu ker nu mi zo shiri crossly mu andi ka za ka chunu non to ke me sar fa ke kosidi atsufli mu acha ta ke le tsuji poti bavu da hau ha kapian pele pe krilasdi Jesus Christ zona chaiwe amen Palm Sunday igeshigi ugomi ka kari palm branches ko hanu go pilidi unyonyo go ke hukino to ler gaza chali che se gaza sigaza picture ba pe kraya hazali ro Sunday school nyonyo go lerdi hagi ha chali che se mu to ler gaza sigaza ya chithe so ha chomode deri sigaza picture so ha ugi baya deri Palm Sunday theje pette mo ga sik mo kim hetu ga ke so ha chi do leka sala suna ba what is the full story of Palm Sunday miko boliro Palm Sunday ase Passion Sunday ke chri puya ugo chi dori ke thodi nungu ke liye mhedi Palm Sunday theje hawali ro mathi nuri ba Mark nuri ba Luke nuri ba mu Johan nuri thubi ke ba so anguli do sala gospel diego delivery diego petenu Palm Sunday zeu thubi ke ba so anguli do mu gospel dia ko pette zo shri pohri kriza ka chbununu Palm Sunday zeu thu ke so anguli they all present a unique perspective of the Palm Sunday story Luke lesu chi do pragli how mohokesh ki Luke lesu liro jisu zepu gaja jisu ministry zepu gaja reve pom hedi jisu zeu pu ga nguli do musalano jisu Luke pu gaja Luke thafa hepengo ponu jisu Jerusalem nu porveu sedde ga su hapu Luke thafa hepengo ponu siro jisu Jerusalem nu khoke to la do zlie isi si badi Luke ke thafa nu verse me fete thanu jisu Jerusalem chope nyovo gele so hapu siro po di ha ko pu ga wasie po Jerusalem nu voti odi ko mhodza rievota isi sala Luke liro jisue revese por vetsa Jerusalem vagaja riu nu po ediligi view tu ka shangulie mo verse look at the verse jido pragili theregi mohosli ro jisue Jerusalem kheki erna ko penyovo gata pu siropo tyovo betfagemu bethani erna ni ke penyoki olive ki jutu ki voleche poe pethageli go mikini ke cheshe isi mu haunu poe pethageli mikini ke cheshe di gadayo po sevo gele so acha teje petiu peche di puzo moda do go siba gala verse serno ernas no mi puri siepugi ba mo zolyo che gadayo po kepe ke thanguli dio su philidi zevolichi isi kidi bola gada hayo haginu jiswe Jerusalem nu larga ke tosuli gibi why a donkey it gets a question bo balivi mo holy ro leshali ro Zachariah sijik siwe pupi ke je su ha chi se ke dola jiswe gadayo bo nu larga su ha nguli Zachariah thef nu pu ga je ni philie hey Zion nyofa shepet tosli hey Jerusalem nyofa hare inki diu inki vorje zapu zaye mu kokelie se pozo men ne nyoidi gada ginu gada ke medzio pu ginu tyo isi sala thetz to Zachariah pupie tyo kata prophecy sieze ke si diesu ha jisue tsi ke sha so hanguli se siri poti haunuli ro chike von new lanu judamie lukki haginu judamie thekrie thenie voryasi Jerusalem nur vecha mu Jerusalem nur vecha di Jerusalem nu to ler kajiki haiga chu diese di revemi go ke luya she ni pu zanu vor ga ke diu theja ke fu chili je ige chu diese di revemi go zegeli u gritche ga chaya she musulanu jisu to ler kajiki Krodigo verse ke the thanu jisu zegili diu no hakim he nepu zanover ga ke diu bu theja ka fu chili che tigi ri ke view chili mu tipe sop thogi ke ba bu za ye chili che is English nuliro
peace. Nune gets a dieswari se. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Isi. Peace gets a dieswari se. Look ro palm leaves, kukocho. Se gets a suhapumo. Hauli ro DELIE kekri gunu gospel kekri gunu tugaba so hangulido. Deri ugo ni sedi. Jesus zegilie so hapu mo hautiu nu Pharisee go e unni moda microboy unni moda idi Jesus ki pudisia popunu po sejigo ki pushnu ge so hapuda deri Jesus e so hatchmoda teje sikimhe teje ha pan sande je ha kidi bola miyega liro Jesus e meye melody Jerusalem nu kele teje ha liro Jesus hatho it marks the high and final point of Jesus' earthly ministry. Mu Jisue Lugavor, mu Poliatogavor, Jerusalem nu, Potella Chagaza Ugo Susiba. Sala, Diobado Telato, Passion Week, how Sedegasha, Dude, Salah Halame Yewe. Jidokazidi, Palm Sunday, Zunu Chatangugilie, Chakami Yekobo. Reflections and lessons from the Palm Sunday story. Teje how happen vadi mu ugo look nu tejengu ke liye suha zedi ke pulin na ka chakeri uliro ke diu ke vor jo suliro rkie mu petomo deri nyodi vor ga suha ngulie. The reception of the king, splendor over simplicity over splendor. Simplicity over splendor. Krimu petomo deri nyodi vorgaza so hanguli musu haliro ke penyofa ke di ke vor ke diu ke vor jo ke tsunguli. Temi ko kemeru liro ke di mepo meyeme lodi vorgeto suha merabanye deri jisue gatayo buginu ler. A donkey gatayo po. Pachai, a simple, ordinary animal. Gadda, ro, mia sea gaza, nyomen negaza, kunyopo. Mike carry how mushdi, which I'm a zita meche, Messiah over the bagaza suasisha, deri mushamupo, gadayopo nutoler. Mike carry how mushdi, which I'm a ziegazari, Sadamokishi. Deri, jiswe gadayopo nuller. How do you know Tejeki Kribo Silaglie? Judea Modigeba, Romigo, Governor Pontius Pilate, Poliro, Zikeki Caesarea gets a Tetsubono Baya. Mupoe Potirobono Jerusalem Novoria asi. Mupo Vorgazigi Poropo and Turash Peteuzelidi, Meye Melody Tsepahimigo, Ziapo Gura, Zivis Segaza Guraponu, Voriashi. Divori Poe Jerusalem nu, Temigo. Lupo tu bazo mo moshike ze suha mohoya inspection la po voria mosutiu no kemer yetsudi voria ide temigo si di po moho po zeke ze suha tsiyaje deri jisue po hi krige che bono no Jerusalem nu ler ernyo menne mu kerat thonu nu vorga ze mu ler ga ze suha mulie kinheri ka to sode why a donkey kidi bola gadayo po nu lerga Chaboliro ke pukashim hidi Zakaria siji ke siwe pubie to kata suha chismo sho kazala men nenyoidi gada ginu gada ke mezuyo puginu voto idi pubie to kata suha chi ke sha suhala nu gadayo puginu jiswe Jerusalem nu lerga zu swangulie kidi bola gadayo puginu lerga ke chola gashiki ke kriboliro gada hautiu no gada kunya hauro keze ke vi men negaza ernyo gaza mu liet thocha gaza suha zasipo gaza mulie gura goli ro ko ja ko mu terhogonu gura go sevoya de gadaro ernyo men nedi miami go sidi tisoni uliechaya sala it symbolizes peace, humility and service.
Sisi ke kri bola liro gadda nunu lerga ja holiro me ko jonunu jisue vorga ja so hoi lelevi poe me ko them ko ordinary people ha ko ha ze poche ga tola vor mo gadda yo pununu lerga ja honu mi ke kari ngushdi hiezo ga ja so hari sili la gadayo punnu lerga jawa ha chahe ge chukrobo wele liviwe poe pochikar nyu ga sa kerer thonu mu ker nyo thonu to lerga sa so hangulia sala jisu ke vor joe rekrie mu petomo deri nyo di vor ga ja mu deri mi ke kari ha sili mogada ngulia mi ke kari ha sili moda ha let's only mogadanguli mu uzo shiri u ke lunu poti ke kraza ke penyo fe josu ha ke penyo fe ke le pu me dosu ha sit zoli modi u thyo u ke le high motion he ke su ha la par da ya ke penyo fu bu high motion idi we ke penyo fe tesbie u ke leunu u me donu la vovo na ke si ke par da ya Solano umengugo sidi ke penyo fiki chagaja suha chepekara ke chanuri ni puno hao tsuseje ni puno hao tsubiseje 이게 저세 ni pugi chagaja suha chadaya uke chago zoshiri utho ukelle utho ujaza le pekari chagaja suha chadaya idi we ukabe ke penyo fe mendonu shikajigiri ke penyo fe tesbie umedonu ukelle no volin na gaza sikachekele padaya. We twist God's arm and we want Him to do what we want. Dari jisue ernyo men ne divoga jahonu. Petomo dari ernyo divoga jahonu poe por hi kri ga jabonu. Temi ke leuze ke ter ga jabonu poe vorga jasuha nguliwe sala. Iriu ke diu ke vorjo. The reception of the king musuliro. Recreemu petomo, there is new divorgaja. Simplicity over splendor. Chake nioliro, poke dijo, the rule of the king. Musuliro chepahi ke kose, hake kamo. Deri ke zekivi segavor hangule. Peace over power. Moholiro verse 13 nunu hedie haki mohosliro ngulido. Ugo per wakatala petsedi pralagazu suhatsulo de. Deri kinuri pukasham hedi temeko liro military leader po chachagazo vodi temiko kalashagato kelesuha se jisu mera deri ke tho mohogashigi jisu e vitho mu nunne savogasha suangulia nunne igashigi ugo hamhoza look Hamoza teacher serve gadaki Luke chapter kinye kere diha kingu kilie tigi dile ko jisu penyo kilie ye teko ke fego ki pugasha die so angulito Luke kinye ke dino jisu penyo kilie tiunu ti peso thogi u ke penyo fubu poza ke meyo chiliche mo ki jike ba themi poe po nia ka ja ko bu ke view chwali chi isi. Glory to God in the highest heaven and on earth, peace among whom He favors. Jisu penyo ke von hezo shiri tigi dile ko vitho nunne ha pragasha ngulie. So like in the Christmas story, the angels proclaim peace on earth. Christmas zeunu tigi dile ko nunne vitho ha prasha. Palm Sunday zeunuri vitho nunne ha. Pralagasha ngulie. Jiswe in Jerusalem nu lekajigi. Look at the first set thanu pugaja nipu zanu vorgaja ke dibu theja ka fu chje. Tigiri ke view chlie mu tipe sop thogi ke ba bu zage chje. English nuliro. Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest heaven. Jisu ke penyoti nuliro. Peace on earth. Kijunu vitho isi. Mo Jerusalem nu ke lerti nuliro. Verse kertefunu chapter kertefunu peace in heaven tigi vitho
Jisue vito kezeke vi sever gasha musue po jo gaza pom ha tho gaza so hangulie how tiu no me ko boliro jisungu keseki hadze ukrata mi bori recover me che gaza swari puya tiche hamhodze tiche krike nyevo gata ki juda mi krata mi es gaza boy vodi Jerusalem nu ungum mi go penuli musuli ro pozali ro Maccabees Judas Maccabees isi hamhodze tiche krike nyevo gata ki Maccabean revolt, we Maccabean war, igetsabo musuli ro Greek me mus Syrian me, vodi Jerusalem ke khagaba tiunu. Judas Maccabees hauli ro, poe Juda me army bo mobilize li, idi poe tepus sedi ledi Jerusalem nu ngum me hago hapen noa idi Jerusalem nu Juda me ki disuha pesiela le. Mo hawalanu tie ka zozo churi. THEJA hawalanu mu Judas Maccabees kecha Maccabean revolt hawalanu tie ka zo shoi Juda me feast of Hanukkah feast hawa tie ka chori suha ker kanunu pe baya mo hautiu nu Judas Maccabees ye Juda me kekra mobilize ledi Syrian me ke diu pe kawa idi Juda me ke ko pe silie mo slanu Micropo Jisu Messiah to learn Kajiki, how are you, Kradi? Maccabees Miagaza, Kekrimibo, Lavoraje, gets us really damaje. Mohawaliro, Ungoma Tori Saliasia, Kessimiri, Burhilaliasia, get some Yagori Tekeliasia, get some Yagorit Vilaliasia, di Timigoesuko, Deli di Jisugi, Ukemera. Bameche deri ugo jisu ze mu jisu vor kecha honu pukecha THEJA ni sedi poe vito sevormo deri poe nyo menedi vito sevor kecha swanguli slanu isaya the sonuri nyo bo pe nyo pie utsu shide ko diawasi ba te vonyo mai po pie utsu shide ke ko bu ka gi tyo mu po za to pie mar ke si ungu ke ko u ke penyo fa ke chachepu vito ke di nyo the prince of peace sla jisue THEJA rnie ke ko se di vito sevor ke su ha ki ripoe puri kri ke jabonu nu nunne movie to several gases so anguli johan ke die me fe thenino anneu khapi ni ko tsiya isi muji se puge athu anneu khapi ni tsiya ki juwe khapi mi tsiya ka ja tu api ni tsmo ni nu ke mejeta he mu mi cheta he isi I give you peace not as the world gives but I give you my peace isi nunne vito ke chawali ro bible nu va hetafa ke zie tu ga ba so anguli do greek nu li ro irini ke cha diesu ha se mu irini ha po chawli ro there hurts some ga da su har bimo deri thenu nu kerlingu ke liye rest in our mind body and spirit as well as harmony in our relationships themi donu ke zi ke vi vo ke liye su ha pu ba she sala Tenu nu kerlingu ke liye su hapu ba she irini ke so ali ro mu jisue poketi jo moho ga shunu chapahi ke kosem ha ke khamo deri ke ze ke vi ma to se ke verse wanguli peace over power peace over military power spiritual peace internal peace over physical power Just mo thelao nungu ke liye verse hidie ponunu hidie die haki mohosli ro ke dir vir hiu musha ke penyafa ke dir vir hiu the realm of the kingdom musuli ro physical spiritual over physical ke ngu modi ngu ke mo ro fu ha tho chega ba su ha ngu liye ke pusi puri temi goe
physical deliverance several shakado su ha meraba kingu num habo krida kado kingu nu physical deliverance ZHAPU nu upu pesigesha su ha meraba de ke thoni lu jisue siegesha po khatsigesha honu pue uki phuma vagasha mu unu vitho several gesha ke penyo faze vitho chegelie mu ke jo vagelie su ha several gesha nguli ugo kinhari ke pushade Matthew, Mark, Luke, John pettezo shui Palm Sunday jiu pu deri peteri porhi krizaza gazo nu theje ha pusha mu Luke thejiu nu liro gospel ke krigo pugamo extra additional information bonguli musuliro jisue Jerusalem mohosdi krakata so pu Jesus wept over Jerusalem verse hidie ponu siro po nadiu penyo volietse su mushdi sula grata Jesus wept over Jerusalem on Palm Sunday mahoha uzo shiri potiga krata lesiyamo uthozo shiri hoha lepe susidi kapzoga suha tsuzoyamo Palm Sunday sa themigo unis segaba suha lepe kraya unis sedi Jesus zegelie suha lepe kraya deri remember luke pugaja Jesus wept on Palm Sunday jiswe kragada suapu kidi bolaga ugo tezeu prakero verse hidia pununu hidi digi prakerliro jisue mi ngugamo po poe ngubagata Jesus saw the future destruction of Jerusalem. In the year AD 70, tiche hetinye tiunu Romi gobu Romi ke diubu General Titus ke poe Romi ko kertatsdi Romi chepahi ko kertatsdi vodi Jerusalem peka chigawa tejesuha ugo church history mahovoro suhanguli do Jerusalem was completely destroyed in the year AD 70 mujisue su ngubara Jesus foresaw in his mind in his spirit the destruction of Jerusalem mi ngugabo mi sedi jisue ngubagada suhanguli Jesus saw with spiritual eyes the destruction that was coming upon Jerusalem, his beloved. Mo hautiu no kinari ke pugasham hi me crowli ro judami messiah vodi me ye melody kos sedi vodi romego ki diu pekawa ke dio mo judami la political deliverance political freedom several shakato kemere suhaba de suhalir ogwe kijim hiununu ham hobagda suhanguli it was a worldly perspective of freedom worldly view of freedom deri jisue Jerusalem pekka chiwagada suha ngubade musla poe punu shodi krakada suhanguli mo poe siba Jerusalem me kepenyofa diezeunu kepenyofa chathaunu kepenyofa medonu bali mo katala ke dagili juda me ko kepenyofa diezeunu thasli mo katala kepeka mo sesha mo seugu ki vorgada suha ugo leliviwe Jesus saw the future destruction of Jerusalem because of its rebellion against God, and he wept. Samedi, habole ligivi us tears shiri, where kepenyofa keleu, kepenyofa kedi, kimhedi, tajiashi ke suha, sedi we leli modi. Ukijim hiu sedi, hame holala gata. And I believe that today even God
weeps over our own rebellion. We kepenyo firm hingu sedim hanguli mogada. Idi uto me dotcha gata uto ke leu nu lugata uto ke leu nu tavo gata hawala nu kepenyo febu ponu sholala ka jasa ya mukishi. We ukjim hiu sedi hamme ho gata idi kepenyo fe rofu num hatshba ka hatshga ba mum hat rofu num hatshna ya ga jasuha lele mogata lanu kepenyo febu ponu shodaya me jisue Jerusalem me kepenyo fe diese chili mogata la Jerusalem na diu pe kakawa suha ngushdi pue grada ponu shoda uzo shiri muchitiu no kepelimi go shiri menyo moliro kizu kellenu kizum hiusidi we machada ligivi hammohoda ligivi mu kelhu kizu kelleu sidi we kelhu lubada ligivi suhare moto po apese akhashlo idi uto u jaja fugaja ari pope thasado 이게 저 켈레 머리 깨꼬세디 머리 끼시기 니세디 파차 셀리게도 몸하게 칼리게도 켈레 하고 하 머리 우토 우자자 뿌게자 우토 우자자 우세까 자오츠디 아메즈 바투조 무 아메즈 세푸도 이게 저 켈레세디 파츠랄라가다 Tulala kata si kese tinia, mo hawala nu, ugo donu zo shiri, kingu kemba, kese shogaja, si kese ri barba, mo jitiu nu zo shiri ugo jie, uge jinu usiyu nu zo shiri, kese shogaba, teje guri sisuliro, mu lesuliro. We kizim hiu sidi, kizike leu sidi, matsulala kata, hamo holala kata lanu, udonu kese kesho. Kingu magaza, vi totsile mogaza, hawari mulalabawe, mo hai gaza tigunu, kepenya fe, hakungushidi punu shogaba hawari leshake. God weeps over us when we don't understand the spiritual outworking of the kingdom of God and choose our own path to build our own kingdoms. Mo Jerusalem nu lergaja ti haunu jisue Passion Week jadu du haunu pue po thiopo cheke nyo tsigasha po mez gori pete khatsibie po pellegowa miebu po pese miebu po kenga miebu po bie ume tochdi po dukrigewa so hangulie. So the way of God is the way of the cross, of suffering and self-denial. Cruz chawe kepenya fajwe. Cruz chawe musuliro. Keme jegasa uto chaka nyogasa. Uto khatibie. Nipu medonu shikawasu hazwe. Hawalanu kepenya fa kediwe por hikri gejabunu. Taza mum hatsabaya mumi kekari hawa le choli modaya 1999 January jam effect in here Orisanu Manoharpur village kazabunu Australian me Baptist missionary tsagaba Graham Staines mu punyo mikinye tekrigowa tejeswa sibado Graham Staines li otiche serake zie vordi ketzo femigo krohidi Orisanu Tiche serake zivor li toche modi likiviu segaza mu konyebo mikrobo bunu ugo garinu ugo khalidi ugo tekriwa tedze hawa sigashiki unushose kimhedoshi igeza mikekari sekatso deri ugo funeral here Graham Staines kimye Gladys Staines dihaigeza bopusa I forgive the people who killed my husband and sons. You see, I forgive the perpetrators. I forgive them. Gesu sapu. Pue
ponufu ponyonyo go dukri ga wa ka jo va ka sha so ha prasha mo lady stains va ha pu ga shi ki mi ka kari le moda mi ka kra ke peli mi ko boy pu gi unni mo ga da si ka ka to ri si deri poe Jisue upe takasha, Jisue upe kegasha. Jose di poe. Meye melody hanye. She sent out a very powerful message. But the message of forgiveness, message of the cross. Sisogomo February 2015 Jiunu. IC square Migrobo Dukrigawa, Kepele Migrobo Dukrigawa. Video suha. Peta segezo suhanyu go work mukishi. February 2015 ki ISIS militants ko boy 21 Coptic Christians. Mi MF po kepele mi MF po Zevodi beach nu ugo dukriwa. Mu video petasa. Mo mi kakari mo hosdi ke meri ga zatsa. Ari video su hangu ka shar kaba. Uvore ga wa. THEJA ha si ka sa sie ha po sila ke लिए mekinie sie zrie dukri ka wa jesu ha silie ke pele mi mekinie ha ko ha donu mekinie sie zrie shi mo anie ha jofa unie funeral nu omo anie jofa unie ker kranu ki hu ke ba ti bunu pu ka I want to meet the killers and hug them, you see, and tell them that I have forgiven them. What a powerful testimony. ZHAPU ki vishi. Kepenyo fa ke diwe haigeze. Ke leu nu tajia. Ernyo men negeze vitho kacha. Mu utho umezu utho ujazu shui. Kakarnyo pi tibie. Utho melia wasodi kepenyo fa sidji tsekaza swanguliwe. Salacha seuliro ke dir VISHOSHÜ, the realm of the kingdom musuliro ke ngu modi ngu ke moro funu mato tsegaba swanguli. 제도 kepuga ba di hagonu we ke di bole liviga jisu several ga shake penya fa ke diwe ke juno ke di ga cha ke leu kiri kri kroga cha bo ga cha nguli musala weri jisu miena liro ke ju ke leu nu mo ke ju jo modi kri kroga cha ke penya fa ke di jo selimo sha ga cha su halle shake Erkrie mu petomo dari ernyomen negaja. Ke kuase mahake kamo dari ke zekivi chau zekeli. Temie ke ngu miuse modi ngu ke mo ke penya fa rofa miuse pam hoki liuzowe. Sela ugo jido KETHODIE nu ke pugili chao ko har kradi. Ukaka salabie mu ukaka nyopie ke penif me donu pocha taunu kasakeli tsutin ke diu ke vorjo nyodi vorgaja poke dijo liro ke zeki vise ke vor mu poke di riu liro ngu ke moro fununu patsuga ba mu tsia ga jasu hawe amen. Sali kuku di dia jisuan kriya. Mulai dah orang betul kerja sih thale kerja kelile domai. Jesus
จะเสียนี่ก็พี่เมสเกตัวนู้นนี่ก็อร์โกเซตัวเล็กวิวมูนี่บูจุตามอมูนี่นิสีดีนี่พี่ใจเย่สุดก็จะปุกบ้านนู้นสุดเล็กวิวอูนี่ปูยิสุคริสต์กินูพอร์บีอูแกเป็นยังเฟซก็จูอูแกลากลิวบูนี่นูรีจิดอรีมูแกชัดเชรีใจเย่แกจ้าแกดีมูแกโกสุลิเจปูนิวมูแกมาสารฟูจันทร์ชัสยาเวอาเมนอาเมนปุติแกเจียวปอแกเป็นสิ่งจะตีเซลิโดแกริโอลิโรนี่ก็ที่จิดอแกหัวจิลิดีปากกะเจกี Passion Week program ให้แกจะบอกปาร์บาเดสลาเปตเตอรีอุคปีเปียเพลเจมูเนี่ยก็ปีเปลี่ยนลิโรวดีอิติกินนูอุโก Passion Week program หาละชับจีจิตที่ลิโรปุริกริซากะจนนูอุโกเกหุดาบะมุสุลิโร Passion Week เจียวเมจิดี Bible Study บาเดียวบะมูหาลิโรวอกะจะ Wednesday เฮนู Bible Study หาเสด็จดาเดียวมูอุโกเกปะทาว Reverend อาจีวอดี Bible Study ที่เปตเตวเซชดอเกหุลิโร Wednesday เฮเกบัดดีกีเสด็จดาเดียว Thursday เฮเกบัดดีกีเกหุลาเดียวFriday เนี่ย Good Friday กิเสเดียว Saturday เนี่ยแต่เสียบัดดีกี้กิฮูลาเดียวมู Sunday Easter Sunday กิฮูเดียวสละเขาหากราบจีมู Thursday นี่ลิโรนิปูเฮรีกิเสเดียวบ้าสละสุริเลบาลีมู Easter Sunday ดัวกิฮูกิเลเสียอุโกเมชเฮรีฮักกิบาลาเดียวมูเทฟุกก็ทมูเทนุก็ถวยเมริลาสุดบ้าเกจิกกิก็เสลาสุดบ้าสละอุโกไรชาบามูเขาก็ให้เลดีชาบาดีฟอร์เกเปโครสเจอุกติจิกับพระอีสเตอร์ซันเดย์เนี่ยคิเซอีสเตอร์ซันไรส์เซอร์วิสอุกกับเป็งอุกิบายาสละสูบาลาเดียวกับสูฮับผู้บ่าวโจเดรีเทชูจิกิไฟนอลเซลิมบ้าสละเทชูซิลิลิโรอุกวอทแอปกรุ๊ปสกุนนูรีอินฟอร์เมชันเปตาลาสุดมูอีสเตอร์ซันเดย์ดัวซันไรส์เซอร์วิสนูรีวอร์กิฮิระเก็บเป็นเลมิโกเซเก็บเป็นโครเพรสลาสเจกิจะสูเซเกซาเซียเจ้าดอนี่ก็เขามีงูเหลือได้ไหมเจ้าเขามีปากกาจิกิงูเหลือดอเนกุกิจะเดียcontribution บ่ชากบ้าเฮาเปซิสวาเดวกตาสันดินีรีมุสมจูรีสละนี่ก็กิฮูบรี envelope เฮาฮับปีเลดีนี่กิคุนูมีโปกีรักครีบ่ family member มีโปกีรักครีบ่เฮาฮาครบะมุสุลิโร North East Christian University เนคุนูCenter for Advanced Religious Studies CARS ก็จะ building project บ่สบะมุสุฮาลานูอุก็ council กิจะที่จะชรีproject เขาโนเกครีบิสเจก็จะสวาเสดีชากตาลาเซกิฮูกิอุเมจิเมลบามุนี่กิฮูบริฮาวรีร์กราบดีกิครูบอนุมีปกีกักรีบอยดี envelope เฮาฮับปีเลดีเนี่ยคาสรีวิโอก็จะสวิเซก็จะสยามุก็เปซิก็จะจิก็จะจบเตก็เปซิ